Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk configure direct access bagi Windows Server 2022. Jadi ini adalah sambungan daripada Amali Network Policy Server NPS. Okey, jadi kita dalam Amali ni kita akan configure saja, tapi kita tak test lah. Alright, kita cuma configure sahaja. Jadi sebelum kita buat configuration ni, buat dulu snapshot NPS dan network policy server kita dah settle. Jadi kita boleh tutup semua komputer, semua VM kecuali STM DNS dan STM router. Untuk direct access, kita akan configure di STM router. Tetapi kita akan guna account administrator domain, sebab tu tak boleh tutup STM DNS. Jadi buka STM router, kemudian tekan tools pada server manager, kemudian tekan remote access management. Alright, saya punya video ni saya sambung terus daripada configuration NPS server sebelum ni. Jadi untuk STM router ni dia pakai local administrator account. Jadi bila saya configure direct access macam ni, anda tekan configuration VPN, tekan pada VPN, kemudian tekan enable direct access. Okay, dia ambil masa sikit. Ni sebab saya pakai local administrator account. Bila kita nak configure dia, selepas welcome to the enable direct access wizard, dia beritahu kat situ remote client computers that are not configured as direct access client can continue to connect over a VPN connection. Tekan je next. Alright, dia akan naik error macam ni. Dia akan naik error. The current user account is not a domain account. Yang kedua, error yang pertama, the current user account is not domain account. Lepas tu yang kedua, one or more prerequisites fail lah. Memang kita punya STM router ni, dia adalah local account. Saya login sebelum ni, administrator local account lah. Account yang kita create dekat server tu sendiri. So memang dia akan error lah. Tak boleh. Untuk configure direct access, kita kena guna account domain, account administrator domain. Jadi server ni saya dah join domain sebelum ni. Okay, kita cancel saja paparan direct access ni. So apa yang perlu kita buat, kita log off account administrator local ni, log out lah, log out administrator. Jadi tekan kat administrator, kemudian tekan sign out. Lepas tu kita login, tapi jangan login balik administrator local tu. Kita perlu login menggunakan administrator di domain, iaitu account administrator yang ada dalam STM DNS. Jadi macam mana nak login pakai administrator account tu? Yang pertama, server ni memang kena join domain. Server kita dah join domain. So langkah seterusnya kita kena type dalam username tu, tak boleh masuk username saja. Okay, kita tekan how do I sign in to another domain, dia beritahu kat situ type domain name, lepas tu backslash domain user. Jadi kita punya domain ni stm3.com backslash administrator, huruf kecil semua. Okay, lepas tu masukkan kita punya administrator domain password dan tekan enter pun boleh, ataupun anak panah ke depan. Alright. Okay, tunggu sehingga selesai login masuk. Jadi kita tunggu ustaz lah. Okay. Jadi yang ni adalah administrator account domain. Dia bukan account yang sama dengan administrator yang sebelum ni kita login. Yang tu adalah local account, nama dia administrator juga. Yang sekarang ni administrator juga, tapi dia adalah domain account. Okay, jadi kita masuk server manager, tekan tools, tekan balik remote access management. Okay, lepas tu kita tekan pada configuration VPN dan tekan enable direct access. Tunggu sekejap, dia akan check. Kalau dah okey, dia akan naik paparan select one or more security groups. Tekan add dan cari kita punya security group. Saya pakai yang NPS punya lah. Type saja NPS. Kita akan pakai NPS VPN groups yang saya buat dalam video sebelum ni. Kemudian kita pilih behind an edge device. Okey, masukkan kita punya nama domain stm3.com. Dia memang sebenarnya tak ada nama domain tu, ada kosong. Yang ni saya dah cut lah. Jadi kita type macam tu, stm3.com, tekan next. Seterusnya pada bahagian ni ada kotak configure direct access clients with DNS client suffix search list. Yang ni kita tanda kita tanda configure direct access. Nampak dia detect stm3.com tu. Kalau confirm dah ada, dah wujud, jadi kita boleh terus tekan next.
Okey, kemudian yang ni kita pakai default direct access client GPO, direct access server GPO, tekan next dan tekan finish. Okey, tunggu je sehingga selesai. Jadi kita dah siap macam ni, anda boleh tekan button close. Okey, jadi untuk direct access ni configuration sajalah. Kita buat configuration saja. Kita tak perlu test menggunakan klien sebab masa dia memang akan ambil masa lah. Okey, dia ambil masa banyak sikit. Jadi kalau ikutkan kita punya planning untuk topik ni memang makan masa banyak. So untuk direct access ni kita cuma check configuration cukup. Kalau configuration okey ada, jadi pelajar dapat markah lah. Alright, saya pun tak akan buat sampai testing untuk direct access ni, configuration sahaja. Okey, yang ni sebenarnya tak perlu buat macam saya. Saya log out balik account domain, kemudian saya login balik guna administrator local. Lepas tu saya semak pada bahagian remote access management setting. Kalau pelajar tak nak buat macam ni tak apalah, biar saja pakai administrator domain pun boleh, tiada masalah. Alright, jadi untuk direct access configuration bagi Windows Server 2022, configuration macam tu sahaja. Jadi tetapan untuk kita semak sama ada dah configure atau belum, kita buka semula server ni. Login menggunakan local administrator, ataupun kalau tak nak buat macam saya pun boleh login guna domain administrator pun boleh. Kalau pakai local ni memang dia akan ada error lah. Okey. Bila kita loading nanti memang dia nak error sebab local administrator ni tak ada privilege sebagai domain admin kan. Kalau nak yang sebetulnya sebenarnya kekalkan saja pakai domain administrator account Jadi kita buka balik server manager, lepas tu kita tekan tools dan tekan pada remote access management. Tunggu selesai loading. Jadi kita tengok macam ni Kita tekan kita tengok kat dashboard ni pun boleh. Anda boleh tengok dashboard, nampak operation status dan bawah tu dia ada direct access and client VPN client status. Okay, macam ni saya baru saja install, dia net unavailable Tapi kalau kita pakai local account ni dia akan jadi error lah. Tapi tak apa. Kita tengok pelajar ada configuration, dia dah enable direct access, jadi dapat markah untuk bahagian ni. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.